Lorong dia ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo mais ao programa Abraço Vida Espiritual, ba episódio 737. Hamutuk fali ho Padre João Boavida. Tema ba itan ninia reflexão idane, ya episódio idane mak presenti bot liu ba maromak, mak presenti idane be mai husi itan ninia fuang. Dan reflexão ne baseia ba Evangelho São Lucas niang capítulo 21 versículo 1 to 4. Malok do bensira, itan reflexão ohin Evangelho ohin niang badak date. Mai be lori rikusoin matenek niang ba itan niang moris lorong niang. Evangelho ne hanoring inta buat ida nebe importante tebes. Maromak laos impressionado ho ita ne presente ninia medida. Mai be hodomi nebe ita halo. Mai be hodomi nebe halo ita iha coragem atu fo presente. Atu ajuda ita reflete, mas ita hare fale narração simples evangelho niang. Jesus ia templo Jerusalém, ema barak mak mai no tau osang ia caixa esmola niang. Ia ema rikusira nebe tau osang barak. Sirne osang besi nine liang makas. Em momento neba sidau ke osang tang, osang mak besi deit. No ema hutu bele hare osang hira mak sirafo. Jesus haremos feto falu kia kida, nia mai hononok, nia laiha buat ida atau haturu, laiha ropa lusu, laiha osang bot. Hoak matek tebes nia soy osang kik rua, kuaze lavale buat ida. Laiha ema seluk mak nota nia, no laiha ema seluk mak preocupa ba feto falu kidane. Mai be Jesus nota hela feto falu kidane nia presença. Nia fila ba eskolante sira hori dehan. Feto falu kia kidane, fo barak liu fale sira seluk. Sira fo husi serne osang nebe barak, mabe nia fo batutun nebe nia iha atu vele moris. No husi histori idane, mak mosu itania tema ohin lorong niang. Presenti bot liu ba maromak, mak presenti ida nebe mai husi ita ninia fuang. Tam primeiro, maromak lahare ba ita ninia limang, mabe nia hare ba ita ninia fuang. Ya templo lorong neba, ema hotu nota ema riku sirene. Sirene oferta, halo barulho. Sirene presença ne visível. Sira fo osam bot, nebe halo ema barak hak forak. Mabe, Jesus, hate ke basira, laos ba montante, mabe ba ema nebe fo. No semak ni hare, laos ema rikusira. Laos sira nebe makihak bid. Laos importante, laos sira nebe importante. Ni hare, feto falu kiak ida. Nia lahir razão atu ema haremeti nia. Nia lahir rikusoi atu fo. Feto faluk ne nia provavelmente sente invisível iha sociedade ni nia matang. Mas be iha Jesus nia matang, nia feto faluk ne mak ema nebe nabilan liu iha templo iha lorong neba. Maluk do bensira, ini hanorim buat ida nebe kleang maita. Maromak hare valor fuang niniang ia asang ida ninia kotuk bahina ita halo buat rumah maromak hakara katene motivo saida mak ita halo idane ita foi idane ho ita ne fuang hodoming kalai zestu ki ida nebe halo hodoming bot liu vale liu duke asam bot ida nebe halo mabe la hodoming iha mundu ema admira realização bot doação bot sucesso bot, mas vem maromak admira bot seluk-tang. Nemak larang mos sacrifício no doming. Feto faluk ne, la fo tamba nia fotiang, ka tamba pressão, ka atu haturu niniang, nia fo tamba fiar, nia fo tamba confiança, nia fo tamba doming. Segundo, fo lolos la suka to quantidade, mas vem ho sacrifício. Jesus hate tem buat ida nebe makhalo it hak forak. Feto falok ne fo barak liu fale siras seluk. Ekonomikamente idane lalos. Taman ini montante ki ikliu. Mabe espiritualmente idane los doni. Tamba sa. Tamba mariku sira fo buat nebe sira la precisa. Tamba sira barak demais. Então sira fo itu ang nebe sira la precisa. Sirne moris confortável na fating. Bahina sira fo idane buat ida nebe la menos susi sirne moris. Sira fo husi sira nini hahan restu.
Mabe feto faluk ne, fo buat tutu nebe nia iha atu moris. Nia la fo parte ida. Mabe ninia moris tomak. Nia osam besi ikus sira. Nia segurança no ninia futuro. No maskinu ne, nia la lamenta, nia la tanghela buat rumah ba ninia ang. Nia fiar maromak ninia providencia, no pronto atu husik buat nebe nia iha. Ida nemak evangelio ninia fuang. Laran luak ne, laos kono presente ninia medida, mabe sacrifício ninia medida. Presente bot ida, nebe la foline, sahanesang buat kikida ihalalehang. Presente kikida nebe foline, sai buat bot ida ihalalehang. Hanuin kono ba inang ida nebe hader seru. Temba nia wansira. Sakrifika ninia toba. Ninia presente karik laos osang. Mabe nia fo ninia fuang. Hanuin to kono ba katuas ida nebe halo oração no ba ninia familia. Hanuin kono ba emak kia kida nebe fahe hang itu nebe nia iha. Ita hanuin kono ba jovem ida nebe fo tempo atau ajuda belum nebe precisa tulung. Halok diakserne nebe hau temi ne makane sang feto falok ninia osam besi. Ki mundo nia matang mabe folimbot iha maromak ninia matang. Terceiro, maromak valoriza liu intenção do que resultado. Feto falok nia oferta la muda finança templo niang. Feto falok nia osang la hari moru fongida. Tama nia osang utuan liu la suficiente atau botida. Feto falok nia osane la financia projeto botida. Feto falok nia esmolane la impressiona emaida. Mabe nia esmolane tohka makas Jesus nia fuang. Tama nia fo saida mak nia iha. Nia fo buat tutu nebe nia iha. Lao saida mak nia hakarak nia iha. Dalam barak yang moris ita dehang. Hau labele fo barak. Hau ya ituan det nebe hau hakarak at fo. Hau la ya talento bot sira. Hau la santo hane saya maselu. Hau katuas liu, kolen liu, o hau kiak liu. Ita lamenta kona buat weng. Mabe feto falok ne hanoreng ita. Maromak la husu buat nebe ita bot la iha. Nia husu det mak saida mak kita bot belefo. Kari kita bot belefo ita bot ninia fuang. Kari kita ni oração simples det. Ita bot nia servisu nebe ita halo dalam rumah kari kemala nota. Ita bot nia doming beleser saya hanesan doming hadoming hononok. Ita bot nia oferta kari belek kik. Mabe iha maromak ninia matang ne buat fura kidawana. Tamba ita bot foho sinceridade. História dane fo hanoi mai ita maromak sukat doming laos número sira. Neduni batira nebe iha maromak ne futaro importante liu ne. Laos material de nebe ofrecene iha montante de nebe bot liu. Mabe iha maromak ne futaro ine maromak hakara kare ita fo buat idane ita tahu doming nebe bot kalai. Então buat ida nebe maromak hakara atu valoriza liu liu mak ita ni atitude fo niang ne. Atitude fo ho doming. Atitude fo ho compaixão. Atitude fo tambah kara katuru itane solidariedade. Tau doming nebe ita tahu ya presente nebe ita fo idane importante liu fale duke ita fo buat ida sem doming. Tau fo itane fo amba maromak non nia sei fo buat tutu ba ita. Iha lorong nia rohang bahira termina itane nia moris. Oka iha feto falu dan nia moris. Feto falu kanorin lia los kleang ida kona balaran luak. Fo lolos laos kona ba osang. Fone kona ba confiança. Nia fiar katak maromak sei tau matang bania. Tam feto falu nia fo buat tutu. Nia fo ni nia vida. Buat tutu nebe atu bele sustenta nia vida. Mabe iha nia buat ida. Katak nia confia maromak nia providencia. Nia confia katak maromak sei tulung falinia bahira nia fo buat nebe nia bele. Nia fer katak nia osam besi ikus sira iha maromak nia liman dia kliu duke sira iha nia liman rasik. Nia fiar katak maski nia fo buat tutu nebe nia iha maromak sei nunca husik nia. No Jesus fo honra pania. Malok doben sira ohin Jesus convida ita atu saya hanesan feto falo kidane. Atu fo ho larang. Bahira ita karak atu saya generoso ita fo ho larang. Fo ho doming. I fo mo sofiar. Fo ho fiar ne katak
ita fo buat nebe ita ia maski ita precisa liu, mabe ita tahu na fatin confiança ia maromak, kata kia ia maruma nebe precisa liu fale hau fo ida neba, no maromak sei tulung hau, tamane mak dehin ita fo hofiar. Kari kita buat lah ia buat barak, mabe ita buat bele fo holaran diak, ita buat bele lariku, mabe ita buat bele fo compaixão. Dama dalam balong ita noin kata ita tu tulung ema, ita tu ajuda ema ita precisa sairiku telai, ita precisa ia buat barak telai, lai. Buat itu anebe ita ia, ita mos bele oferece. Importante, mak banhira ita oferece, ita tahu domi ba ia buat ida nebe ita fone. Tahu ita buat ida nebe dudu ita nebe sayana sa motivo atau ita bele fo, mak ita ninia domi. Laos tambah ita ninia abundansia ia ita ninia sasang material sira mak ita karak atau fo. Karik, ita buat la bele fo buat sira. Mabe ita buat bele fo, ita buat ninia fuang. No hanui idane, presenti buat liu nebe ita buat bele fo maromak, laos buat nebe ita buat iha, ita buat ninia bolsu. Mabe buat nebe iha ita ninia larang. Ma ita hotu aprende, husi feto falo karaik ang idane. Atu ita ni halok ki iksira dominiang, sai presenti buat iha maromak ninia matang. No ma ita hanui hetam fali, lia fuang idane be sempre dehang. Ita bele fo sem hadoming. Ini yang kata kita bele fo buat rumah ba ema rumah, ita bele tulung ema rumah sem hadoming. Mabe ita la bele hadoming sem fo buat rumah. Inclui fo ita nia moris, fo ita nia tempo, fo ita nia sasanser nebe ita iya, ba ema nebe ita hadoming. Neduni atu fo, ida ne faz parte husi sacrifício. Tamane mak lição importante nebe ita aprende husi feto falok ne, nia fo laos tama nia iha barak liu. Nia fo laos tamba nia riku liu. Nia fo laos tamba nia la precisa. Mabe nia fo tamba nia hadoming. Nia fo tamba nia iha fiar iha maromak. Nia fo tamba nia iha confiança iha maromak. No maromak sei tulung nia, maromak sei apoio nia iha ninia moris. Nya tene katak depois de foto ninia osang karek nia susarona atau continua ninia moris. Mabe nia nafatin tau ninia confiança iha maromak. No maromak sei haraik tulung bania. Entau nia sarang ninia morisne ba iha maromak ninia limang. Tau banghira ita karakat fo buat rumah, ita hanoing katak ita fo hofiar, fo hodomi, no maromak si haraik fali grasa waing ma ita. Na maromak haraik ben sam ba imihotu, iloron dia ba imihotu.